ndakize ndikumva meze neza no mu mugongo n'amavi ndikumva meze neza akize mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwaba daimoni mwe mwateye umwana muturutse mu mbwa hari Imana yabambwiye hiri joro mushe mwizina rya Yesu mushe mwizina rya Yesu mushe mwizina rya Yesu mushe mwizina rya Yesu musane hano musane hano musane hano mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu muwache mkono muwache mkono muwache mkono mwizina rya Yesu 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 mwizina mutuze yagendaga nago yagendaga nago yagendaga Pana sirita. Uanze puliza mu mikono yako kuna tangaza maneno. Zamura. Ezekiel tuambia kwamba piga mikono yako maana ni moto mulimwengu wa roho. Ndio. Kaguma. Sirita tena. Sana. Twende tena. Misha tu. Kasatu. Kwa moyo wa heshima. Amen. Nous voulons recevoir l'apôtre, l'envoyé, amen, la prophétesse, amen, venant de Kigali. Amen. Anajazwa mafuta. Asante. Macho imefunguka. Amen. Anaona mambo yaliyopita itakayokuja. Amen. Bien-aimé, tega masikio yako. Ego. Mwanaikala simame tafadhali. Amen. Uitare haguruke. Haguruke. Tuasa tuhaguruke. Sisi sote tusimame. Santa muita apotre. Utapiga vigelegele. Ego. Unapiga makofi. Unapiga mbundu. Amen. 1, 2, 3. Amen. 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 Santos. Amen. 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 Yes, ashimwe. Ashimwe cyane. Muranyihanganira ndi bukoresha Kinyarwanda. Yego. Kandi ndabizi hano mwese muracyumva. Hari umuntu utumva Ikinyarwanda uri hano? Turacyumva. Turebe. Numwe gusa ijisho ryanjye ntago riri buvaho. Mpaka ibyo mvuze byose ubyumvise. Umusemuzi uruhande rwawe ahawe akazi gakomeye. Tuvuge ngo amina cyane. Amina. Amen. Amakuru nzanye abari mu nzu baryamye, abari mu bitaro, abari muri business, abafite ibyo bari gukora byose, muhawe itangazo yuko Yesu Kristo umwami n'umukiza yamanutse kuri ubu butaka. Haleluya. Amen. 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 Itangazo nuko Yesu yageze hano. Amen. Ndashima Imana ko twateraniye muri iri soko. Asante. Iri soko hari abaricuruzagamo nibunguke, hari abaricuruzagamo nibateye, hari abatuye hano bagafite amahoro, hari abadasinziye,
Amen. Hallelujah. 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 Oh, bwira mugenzi wawe ngo Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ongera umubwire ngo Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ndashaka kumubwira umureba mu maso. Imana ni nziza. Kandi ntumureba urakaye. Yego. Umureba useka. Kuko ntacyo bapfa. Reka nkubwire kano kantu. Niba hari n'uwo mwari mufitanye ikibazo, Yego. uyu munota kirangire. Izina rya Yesu. Amen. Uyu munota icyo kibazo kirangire. Amen. Uwumva kirangiye natere haleluya cyane. Hallelujah. Amen. Imana ntabwo iba mu mitima ibabaye. Yego. Imana iba mu mitima inezerewe. Amen. Wishakamo ibyishimo n'umunezero kugira ngo utahane icyawe. Amen. Bwira umuntu muri kumwe ngo uriya mu apotere afite ibyanjye mu izina rya Yesu. Oya mumbwirire ngo ntabwo yazanywe n'ubusa, yazanywe nanjye. Azanywe nanjye. Vuga ngo yazanywe nanjye. Yazanywe nanjye. Amen. Amen. Vuga ngo igihe naharaye mbabaye uyu munsi mbonye umunezero. Uyu munsi nakiriye Yesu. Amen. Amen. Igihe naharaye mbabaye nkubitika uyu munsi mbonye umunezero. Igihe nabare uyu munsi mbonye umunezero. Kubera yuko Yesu yanyibutse. Amen. Yesu yanyibutse. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Abaje nyuma nitwa Apotre Muhozi Aline, vuye i Rwanda, nuye i Kigali ku kibuga cy'indege. Nushaka kujya muri Amerika uzaze ngo ucumbikire, uzambwire ngo mpagurutse ku Mushaki. Abadafite nimero zanjye bambwire nzibahe, umpamagara umbwire uti Mushumba mvuye ku Mushaki kandi ngiye muri Canada. Ndahagurutse ndenze ku mupaka ndinjiye ku Gisenyi. Ako kanya Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Kubera ko twamaze kuba inshuti, kandi inshuti zo muri Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Inshuti zo muri Yesu nta buryarya zigira. Yego. Inshuti zo muri Yesu. Amen. Amen. Uyu mushumba mumutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Amen. Izina rya Yesu. Twahuriye ku rubuga, twamenyaniye ku rubuga. Amen. Atanzi ntamuzi. Yego. Vuga ngo ayo ni amaraso ya Yesu. Ayo ni amaraso ya Yesu. Amen. Yumva ndi kubwiriza, afataho nimero yanjye, arambwira ngo nafashijwe, ndashaka kuzaza kutubwiriza. Yego. Ndamubwira ngo ndi tayari. Amen. Amen. Imana yabikoze. Ariko ntago mubyumvise. Turabyumvise. Nge nkunda kubwira abantu bumva. Yego. Mumbabariye mu nyumve, niba utanumva ubanza uza n'ugutwi kwawe ngo usengere, kuko nzi ko kuri bukuri gahita unyumva mu izina rya Yesu. Amen. Arangije arambwira ngo uzaze, nanjye nambwira ngo nzaza. Naje ntamuzi. Umva urukundo rw'Imana. Amen. Naje ntamuzi, ndafunga imizigo ntacyo nitayeho, nizera Yesu Kristo. Yego. Amen. Kubera ko amaze kumpamagara nagiye gusenga, Imana irambwira ngo igihe kirageze nkoherejeyo. Yego. Genda ujye kunkorera, hari ubwoko bwanjye burushye. Amen. Abarushye nimuvuge ngo aho. Kubera ko Imana ibaruhuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Ndangije ndaza duhura ku mupaka, ndamuhamagara arambwira ati ni we wambaye gutya. Ndavuga ngo yego, nawe ngo wenda yaba rundi yahaye telefone. Okay, nizeye Yesu. Amen. Mubone mu maso ndavuga Haleluya. Amen. 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 Niyo mpamvu mbabwiye ngo nuhaguruka kubera
ya Yesu. Amen. Nzagukurikirana nze kugufatanya Bugogo muri gare, mushyitsi wanjye buke nkujyane ku kibuga cy'indege. Yego. Wurira indege. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubu hano hari abantu benshi bifuje kugenda ariko batazi inzira banyuramo. Yego. Imana ibahaye ikiraro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ibahaye inzira. Yego. Ibahaye iki? Inzira. Ibahaye inzira mu izina rya Yesu. Ndi umubyeyi wubatse. Ndubatse. Mfite abana 7 n'umugabo umwe n'umwuzukuru n'umukwe. Komera Imana yanjye amashyi menshi. Amen. 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 Navuye inaha Imasisi ingana gutya, kandi umwana ndi bukoreho arahabwa umugisha. Amen. Amen. Dore nanganaga gutya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko Yesu ni mwiza. Yes. Ariko Yesu ni mwiza. Yes. Nanganaga nk'uyu, ariko ukuboko k'Uwiteka kwabaye kuri Yosefu kumbaho. Imana irandinda. Ibyamigaga byari byinshi. Aba twavukiye rimwe ntibariho. Amen. Ariko njyewe ndiho. Amen. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana. Amen. Bateganyaga ko uyu munsi uzabandi hano. Bateganyaga ko uyu munsi tuzasangira ibyiza. Ndi kumva Imana. Haleluya. 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 Genda wicarire. Amen. Nagira ngo mbaho urugero. None reba uko ngana. Ni ukubera Imana. Amen. Ni ukubera Imana. Amen. Ni ukubera Imana. Amen. Wewe muntu wakurikiye Imana. Amen. Komeza uyifate cyane. Nihagire utumure kuri Imana. Amen. Kuko nufata Imana cyane iraza kukugirira neza mu izina rya Yesu. Tindana n'Imana. Amen. Urabona ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu. Mushaka ko dusenga duhagaze cyangwa twicare? Duhagaze. Niko ndi kubyumva. Niko ndi kubyumva. Yego. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Tuvuge ngo amina cyane. Amina. Haleluya. Imana ibahereza umugisha. Abantu twabanye nimugoroba bari hano turebe. Ntago mwararitse rero. Ndi kubona mwese twabanye. Yesu ashimwe cyane. Ashimwe. Abo tutabanye nimugoroba. Abo tutabanye. Okay. Mwararitse. Imana ibahereza umugisha. Amen. Ariko ndabizi ko mukanya abantu bariyongera. Kuko hari imirimo y'Imana igiye gukorerwa hano. Amen. Hari umubwiriza butumwa wigeze kuvuga ngo hari umunsi umwe bizakugora kuvuga ko tuziranye. Hari umunsi umwe bizakugora kuvuga ko tuziranye. Hari umunsi umwe bizakugora ngo niba ufite agafoto kanjye waba warifotoranyije nanjye ntarazamuka ugakomerewe, kuko uzakereka abantu uvuga ko twari tuziranye. Ndavuze muri iri teraniro umuntu wahageze afite umugisha. Utarahagera rero yatanguranwa nawe akaza agafata akanya agahagarara kuri ubu butaka, kuko buno butaka bwamaze guhabwa iki? Umugisha. Mu byivugire bwahawe iki? Umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu twari kumwe nimugoroba bafite amashimwe bazamura ibiganza. Abafite amashimwe hari impinduka yabayeho ku buzima bwabo. Muzamura ibiganza. Umuntu wumva hari impinduka yabayeho ku buzima bwe, uwo niwe shaka. Njyewe nshaka kugendana n'Imana imubona nk'umwe. Ntabwo nshaka kugendana n'Imana nzagihe, ahubwo Imana ni iyacu. Imana turabana. Imana iratwegereye. Imana ikora live. Haleluya. Imana ikora live. Ikora ku maderegite. Hari abarimo bari buze gushima Imana. Yego. Tuze kubaha umwanya.
hari abarimo bari buvuga imbaraga z'Imana tuze kubaha umwanya muzamura ibiganza. Amen. Abizeye ko Imana yabagiriye neza. Abari bafite ibibazo bumva byarangiye muri bo nibo shaka. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Bambwiye ngo mukunda ijambo cyane, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Yego. Umusomyi wanjye niwe nshaka. Twagiye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abami ba kabiri igice cya 20 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Abami ba mbere Abami ba kabiri igice cya 20 murongo wa mbere tuhagarara kuri 6. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Kabiri ngo Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. 4 ati ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti 5 ngo subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanje uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3 uzazamuka uje mu nzu y'Uwiteka. 6 hanyuma kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda ubwanje no kubwo umugaragu wanje Dawidi. Ni ijambo ry'Imana. Mukomere ijambo ry'Imana amashi. Uyu mugaragu w'Imana Ezekiya Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu ni umugaragu w'Imana Ezekiya yararwaye. Ntago nzi indwara urwaye, ariko uko biri kose hari indwara urwaye. Ararwara cyane. Amaze kurwara cyane, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Irabibona, ibona ko arwaye, irangije ituma umuhanuzi. Ariko abantu bari mu mwuka batumweho n'umuhanuzi mwavugira ngo amina. Ituma umuhanuzi Yesaya. Imana ibwira Yesaya heriba yasira boneda bakitala sala. Amen. Haleluya. Ibwira umuhanuzi remele bonia. Amen. Hayo Imana ishimwe. Amen. Ndikumva Imana, ndikumva Imana, ariko ndikumva Imana, ariko ndikumva Imana, ariko ndikumva Imana. Amen. Bwira umuntu muri kumwe ngo ndikumva Imana. Mubwire ngo ndikumva Imana. Mubwire ngo ndikumva Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana iri mu ijuru. Amen. Ndi kuvuga Imana yo mu ijuru. Amen. Ndi kuvuga Imana yakuremye. Amen. Ndi kuvuga Imana yaguhaye umwuka uhumeka. Amen. Ndi kuvuga Imana yakurinze cyangwa ugiye gupfa.
we cyagihe bakuzize ugiye kugwa ku iseta ndikutakitana rapekitalasha ariko desikiri bonekwa ariko abantu bagiye mu mwuka ariko abantu bagiye mu mwuka ndaramurebe hejuru kandi uharebesha amaso y'umwuka ntuharebesha y'umubiri ripakitalabone sayini horebekerebode shalabone hazekerebeketalabo hazekerekoteketakaya zikotekerebokotaibo. Imana irambwiye ngo uko muraramye murebye hejuru hari abantu Imana ikuyeho urupfu, hari abantu Imana yongereye iminsi yo kubaho, hari abantu Imana yongereye iminsi yo kubaho, abantu Imana yongereye iminsi yo kubaho. Amen. 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 Ndikubabwira Imana. Amen. Repele shekeremonia. Ndikubabwira Imana. Ndikubabwira Imana. Ego. Amen. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, Imana iri mu ijuru yitegereza ikareba ibiri mu isi. Amen. Kandi ikabirebera byose icyarimwe. Ego. Ikamenya umuntu wayo witwa Hezekiya. Ayiwe cyamukaba Hezekiya uyu munsi ariko hari ba Hezekiya bari hano ngo batere haleluya cyane. Oya ba Hezekiya bari hano batere haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Iritegereza. Amen. Ireba mwisi ibona hari umuntu urwaye urembye. Amen. Witwa nde? Witwa Hezekiya. Mujye mufata. Witwa Hezekiya. Ego. Ararwaye, ararembye, kandi uyu mubiri twambaye bwira umuntu muri kumwe ngo ni fake. Uyu mubiri twambaye ni fake. Amen. Ni pirate. Ndikalashire bone dai. Uyu mubiri twambaye ni ibyondo, ni rukarakara. Ahangaha mbona mwubaka imbaho. Imbaho zirakomeye burya kurusha umubiri wacu. Twebwe tubumbye mu cyondo, icyondo kigwa hasi kikamanyuka kikigira agaciro. Ntabwo mbisi niba hari imibu, ariko i Rwanda haba imibu yitwa nane harahaba umugabo w'ibiganga ufite ibiro 100 ajya adomwa n'akabu ka malariya, kamara kukudoma sinzi na malariya bayitaga ubuganga. Yes, kamara kukudoma ugafika intege batangira kuguterura wadomwe n'umubu udafite n'akarobo n'agaki akantu kari fake. Niyo mpamvu nkubwiye ngo uyu mubiri wacu ni fake, ni fake. Ikintu kijya gifasha ubu budongo turemyemo ni umwuka wera. Amen. 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 Ikintu kijya gifasha iyi budongo dukozemo ni mwuka wera. Ego. Mwuka wera uri muri twe, Imana iri muri twe, igigenda igakatakata bya byondi ikabifatanya n'umwuka wera. Amen. Yamara kubifatanya n'umwuka wera tukabaho. Ego. Tugakomera. Amen. Tukavuga bikembera. Amen. Tugahumeka. Amen. Ariko iyo mwuka wera yavuye muri cya cyondo sefini. Ego. Hezekiya hitakarara baravuga ati uyu mugabo yaranyubashye, yarankoreye, ariko nubwo yankoreye igihe kirageze reka mucyure, reka nisubize ibyanjye,
ujya iwabo ntawe umutangira reka mucyure. Imana ireba umuhanuzi wo kwizerwa witwa Esaya. Tokitarashara ripakitarabi paripakaya sikaya. Oh haleluya, Amen. iri mu ijuru iramwitegereza iravuga ngo uriya ni uwo kwizerwa. ariko abantu batari hano muri hewe ndi kubona imitima y'abantu bamwe itari hano, ndi kubona imitima y'abantu bamwe itari hano. Abantu bamwe ntabwo bahari, abantu bamwe bafite ubwoba, bamwe bari kuvuga ngo ubu nanjye Imana iranzi. Humura, nuca bugufi irakumenya, nuca bugufi irakwegera. Fata umwanzi uyishake, nayo igutegeye amaboko. Ijambo ryaratubwiye utari intambwe umwe ukahasanga, zatera 99 maze ngusanganire. Zabura haleluya. Amen. 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 Umuhanuzi najya avuga, ngewe ninitsa mujye mukoma amashyi, ninitsa mujye mukoma iki, kugira ngo munyereke ko mwanezerewe Imana iri muri nge. N'ubutaha nzagaruke. Amen. Nzagaruke. Nzagaruke. Abumva bashaka ko nzagaruka mutere haleluya cyane. Haleluya. Haleluya. Irangije irareba iravuga ngo hari umuntu wanjye wo kwizerwa. Imana ikugirira icyizere uyu munsi. Amen. Amen. Imana ikugirira icyizere uyu munsi. Haleluya. Amen. Imana iri bwitegereze iri mu ijuru. Amen. Imana uri uwo kwizerwa. Imana ikwiye kugutuma. Haleluya. Haleluya. Imana ikwiye kuguha ubutumwa. Ukwiye gushyira umuntu wayo wo kwizera. Amen. Yitegereza Yesaya. Amen. Amen. Iramubwira ngo mwana wanjye Yesaya, ndagutumye genda ubwire Hezekiya asezere inzu ye, asezere iby'urugo rwe, kubera yuko iriya ndwara arwaye ntabwo azayikira. Iriya ndwara ntabwo azayikira. Iriya ndwara ntabwo azayikira. Genda ubwire umugaragu wanjye ko indwara arwaye hari bayasigaye atazayikira. Nasezere kuko nje kumucyura, kuko agiye gutaha. Esaya, genda ujya kuburira umuntu wanjye. Amen. 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 Esaya ageze. Asante Yesu, unastahili. Esaya anafika. Esaya anafika. Amen. Esaya anatika. Hallelujah. Amen. Esaya anakita. Asante Yesu. Esaya anafika. Esaya agezeyo. Amen. Hallelujah. Umutima wawe Imana irakuzi. Imana yakurinze yarakwimanye. Hawe ntabwo haba hakibuka, ariko Imana yarakwimanye nawe urabizi. Ahushije impfu nyinshi niko Imana imbwiye. Iyo akurinze niyo bikomeje kukurinda, kandi kurindiye naba. Amen.
Amen. Esaya agezeyo amubwira ubutumwa. Yego. Amubwira message. Amen. Amubwira ibyo Imana yamutumye. Hallelujah. Yego. Amen. Amen. Uyu ni Ezekiya. Ubu ni Imana yibutse. Ese mwagize ngo buri Imana ntimwibutse? Yego. Uyu Imana iramwibutse. Amen. Amen. Esaya amaze kubwira Ezekiya. Ezekiya ako kanya abagabo bari hano barabizi. Hallelujah. Esaya mwana wanjye, subirayo. Subirayo mbwirire Hezekiya. Ugende umubwire ko gutaka kwe nakumvise. Numvise gusenga kwe. Kubwiye mpamvu ntabwo agipfuye. Ntabwo agipfuye. Bwira umuntu muri kumwe aha ngo ntabwo agipfuye. Bwira umuntu muri kumwe ngo ntabwo agipfuye. Bwira umuntu muri kumwe ngo ntabwo agipfuye. Bwira umuntu muri kumwe ngo ntabwo agipfuye. Mubwire ngo ntabwo agipfuye. Mubwire ngo nzarama. Umubwiriye ngo ko numvise gusenga kwe. Mwongereye imyaka yo kurama 15 kandi iyi myaka mwongereye nyimuhereyemo umugisha kandi nzamurinda murindane n'igihugu. Ariko mbega abantu batumva. Amina. Hallelujah. Nzamurinda murindane n'igihugu. Yego. Kuko umugaragu wanjye Dawidi. Amina. Ubu Dawidi tuvuga hano n'uyu muyobozi wanzanye hano. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. 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 Nzarinda iki gihugu cya Kongo. Yego. Niko ijambo rivuze. Yego. Abaturage baho. Amen. Mbongereye imyaka yo kurama. Hallelujah. 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 Abaturage baho mbongereye imyaka yo kurama. Amen. 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 Kandi bakizanyije n'igihugu. Yego. Ku bwa Dawidi. Amen. Izina rya Yesu. Mana yanjye ko wagira ngo ntabwo mwikunda. Twikunda. Ariko murikunda. Yego. Hora papa kaya bini. Heremekere makia. Rote kisekereko. Hoti papa kaya bini. Hirashekere makia. Hori mana yasika. Amen. Amen. Oya ubwo buhanuzi murabwumvise? Papa uyu mushumba yavuze ngo muri inshuti. Hagukuze hano. Ngwino papa mu cyubahiro cyawe. Amen. Imana ikuhereze umugisha. Amen. Uraho neza? Ni amahoro? Yego. Amen. Amen. Imana ivuze ngo iki? Aha ikindi mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Yego. Ariko hari ijambo ivuze mu buhanuzi izuye abantu bo muri iki gihugu, izuye igihugu cyose kandi icyongereye iminsi. Aba bantu bose bari hano n'abataje n'abari hirya no hino bose ibongereye imyaka yo kurama. Kandi n'iki gihugu kandi n'iki oh my Hallelujah. n'iki gihugu igihugu muhingamo mwororeramo mubyariyemo mwujukurujemo ayiwe. Ariko abakecuru bari hano batere haleluya. Amen. Ariko abasaza bari hano mutere haleluya. Hallelujah. Ngo igihugu nzakirinda
kubw'umwana wanjye Dawidi. Amen. Amen. Mwabyumvishe ibyo bintu? Yego. Izakirinda kubera ko hari abantu bubaha Imana. Yego. Kubera ko hari abantu bakunda Imana. Yego. Kubera ko hari abantu batanga amafaranga. Ntugire ngo iki giterane cy'iminsi 3 kimubuze kumutwara nk'ibihumbi nka 2,500 by'idolari. Harimo depense. None ndara mu hoteli nishyura amadolari 100 kandi akayishyura. Sibyo? Yego. None wagize ngo izo depense zose Imana yazireba ikabapfusha ubusa. Oya. Amen. Ntabwo yabapfusha ubusa. Muraciro. Muri abantu bakomeye. Imana iravuga ngo kubwa Dawidi. Kubwa Dawidi. Amen. Kubwa Dawidi. Kubwa Dawidi. Imana igumuca. Amen. 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 Kwa Imana mashi. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ezekia. Mwambie kama Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Mungu akubariki Yesaya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ezekia wari wasezera ugomba gupfa mwamubonye. Yego. Arakize mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yaririye Imana. Yiyereka Imana. Atakambira Imana. Yego. None Imana imwonga iminsi yo kubaho. Amen. Kandi Ezekia Imana imuhaye iminsi yo kurama iyimuhana namwe mwese. Amen. 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 Yatumweho ari umwe. Atumweho n'umuhanuzi umwe. Ari Imana imwohereje. Niwe wagombaga gupfa. Ariko Imana iri mu ijuru yitegereje isanga nubwo Ezekia agiye gupfa ari n'abandi bashobora gupfa bamukurikiye. Irangije iravuga ngo mwana wanjye Ezekia mwongereye imyaka yo kurama kandi mugiriranye neza n'igihugu cyawe. Amen. Mugiriranye neza n'igihugu cyawe. Musukanye n'abantu babo bose waruhagarariye cyangwa warushumye. Reka tubaze Ezekia. Yego. Ariko Mana. Amen. Ubu koko ndi kumva Imana iri muri njyewe kuki mwandakariye koko. Amen. Ndashaka n'abagabo ndabizi mwihagararaho ariko mwe kwiyumanganya. Ntago muzi ko Dawidi yabyinye akabyinira umwami akabyinira Imana umugore akavuga ati yarabyinnye imyitero iragwa. Imaze kugwa umugore ararakara ati wa mugabo uyu munsi ndakuraza inyuma y'ingutiya. Uyu munsi urarara inyuma y'ingutiya. Uyu munsi urarara inyuma y'ingutiya. Yego. Kubera ko nkojeje isoni. Umuyobozi umwami arabyina imyenda ikagwa imbere y'abashumbye n'abayoboye. Urabona ukuntu nkojeje isoni. Amen. Dawidi ngo abyumve umugore we yamurakariye. Mwabadamu mwe ujye ushima Imana yaguhaye umugabo. Amen.
numara kuyishima noneho niba yaraguhaye umugabo usenga biba akarusho. Yego. Imana ishimwe. Amen. Yesu ashimwe muzee. Amen. 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 Noneho umugore yarakaye yamubwiye ati uyu munsi ntungoreho ngojeje isoni. Dawidi aramubwira ati ariko sha nagukojeje isoni gute? Amen. Nagukojeje isoni mu buhe buryo? Yego. Ati wabyinnye imyitero iragwa. Ati none ntabyina uwo nabyiniraga ko yakuye so ku ngoma akayinterekaho. Amen. Amen. Impamvu nabyinnye imyitero ikagwa narindi gukura urukundo rw'Imana kuko yakuye so uri ku ngoma ikanyimika. Iyo Mana ngomba kuyibyinira. Amina. Nubona umuntu ari kubyinira Imana jya uvuga ngo nanjye mbibihe mbyinira Imana. Amen. Tubaha amahirwe mubyinira Imana. N'abagabo tubaha amahirwe mubyinira Imana. Yego. Nababwiye ngo nimwiyumanganye, niyo mpamvu mbazaniye iyo nkuru ya Dawidi. Yego. Nimwiyumanganye abagabo bakunda kwihagararaho ntibaseke ariko museke imbere y'Imana twese turangana. Baha amahirwe babyiniraho Imana. Mbona abantu bose bari kunyeganyega. Mbona abagabo. Nituvuga abagabo mujye mureka abagabo babyine. Nivuga abagore nabo babyine. Yego. Nivuga abana nabo babyine. Yego. Abana ntago babyina mu bantu bakuru. Bimwange. Yego. Reka duhe umugaragu w'Imana umunota umwe atubwira uko yumva kuva aryamye hari Imana imaze kumukoraho ibintu bitakorekaga muri wowe bimaze gukoreka. Karibu. Oya tubwire. Imana angiriye neza ingorera ibintu byinshi iranyambika iranzukura inziga amavuta. Imana none ubu ndacyayikomera amashyi muyimbera amashyi. Amen. Amen. Ndashaka ibyo ubonye uryamye hariya. Niba hari urubavu utaryamiraga ukaba waruryamiye, niba amaguru yawe yararwaye akaba yakize, niba amaso yawe atarebaga akaba areba, ibyo nibyo nshaka kubwira aba bantu mu izina rya Yesu. Tubana n'Imana ikora, tubana n'Imana igira neza, tubana n'Imana y'amahoro. Imana angije amaso ingeza amavi byose byashije. Amen. Imana yamukijije amaso aryamye hariya, yamukijije amavi byose byashize. Yego. Ngo ibyari muri we byose byamuryaga byarangiye nta bikirimo. Izina rya Yesu. Amina. Amen. Amen. Aha. Bajya bavuga rero ngo uhakana ubugore agira ate? Aragarama. Ubu ngubu yaratubwiye ngo yararwaye mu mavi. Ndahana mu gituza hamuryaga. Yego. Nta nubwo yarebaga neza. Yego. Mumushyirire mu ikorasi ayibyine tubona yibyina mu izina rya Yesu. Amina.
nguhaye ikibuga yagira uza kumufasha wenyine byina Amen. Yakize. aha Amen. imana yadukuye hari ikatuzana irakora live irakora imbona nkubone muzehe ubwo burwayi bw'amaguru wari umaranye igihe kingana iki wari umaze igihe kingana iki urwaye umwaka wari umaze umwaka ngo yamanukaga akarinda kwikubita hasi ariko ubu sa nk'usutama uhaguruka usimbuke nk'umusore turebe ko wakize sutama Amen. 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 mushumba Hallelujah. Ezekiya imana ikijije kugira ngo uyu mwanya mbonye ko ahuye n'Imana Ego. nzagura kositime ye nshya Hallelujah. Amen. Amen. n'inkweto nshya mbishyire kuri kuriye uzabimushyikirize Amen. kositime nshyashya inkweto nshyashya ishati nshyashya karuvati umukandara Amen. 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 Hallelujah. ariko reka mbabaze nitahire cyangwa nguma mwankunze Ego. uri kumva mwakijijwe Ego. genda wicarire Amen. ariko Yesu ni mwiza ariko Yesu araryoha ariko Yesu ni muzima Amen. mwakira ijambo ry'Imana Asante Yesu. Amen. sigaje ikindi gitabo kimwe ndi buhanuriremo Ego. nacyo n'ubuhanuzi amen Amen. ubu mwamaze kuzuka Ego. mumeisha fufuka mwazutse ni ukuri mwazutse Amen. mwazutse mama ngwino hano oya uriya mu mama wambaye igitambaro cy'umuhondo uhagaze hariya Imana irambwiye ngo urarwaye ntago nkuzi n'ubwa mbere umbonye kotala koteketa ariko
mikorofone. Ubu yakabaye afite mikorofone ye. Ntabwo nabarenganya, waranyumvise gusa ariko wari utarambona. Ubu wambonye nzasanga ibintu byose ari tayari. Yes, nibyo. Ntabwo uruzi wanyumvishe mbwiriza kuri radio ariko wari utaramenya uwondi we Imana iri muri ngiye ngo ikora gute. Ubu yakagombye kuba afite mikoro ye tukavuna ariko ntayafite. Ashobora kuzaho kamera muzitunge hari agenda hari. Amina, haleluya. Pepera Yesu, pepera Imana. Oya, zamura ibiganza byavuga ngo Yesu wakoze kudutumaho. Vuga ngo Yesu turagushimye. Abagore bavuza impundu, abagabo muzikirize. Oya, Imana ishimwe. Reka mbakopeze abagore bavuza impundu. Izo ntabwo ari impundu n'induru. Abagore bavuza impundu ko Yesu yabatumyeho. Abagabo muzikirize. Nuko abagore babaganjije ariko ntimukajye muganzwa. Abagabo bavugira rimwe icyarimwe mwese, abagore bakavuza impundu ngo ayi. Noneho abagabo nabo bakavuga ngo Amina, haleluya. Mundeke ndare. Iki gihugu kirimo amahoro. Si kirimo amahoro? Hano si hari abayobozi. Mureke twirarire. Zamura icyubahiro cy'Imana. Mama, Imana irakwibutse. Imana ikuntumyeho. Uri hari Imana iranyeretse ngo urarwaye. Byukuri. Imana iranyeretse ngo urarwaye. Yego. Imana irambwiye ngo ubuzima bwawe buri mu kaga. Imana irambwiye ngo ntabwo uryama. Imana irambwiye ngo umubiri wawe urakurya. Imana irambwiye ngo umubiri wawe urakunanije. Imana irambwiye ngo ufite agahinda kenshi. Imana irambwiye ngo urababaye babajwe n'umubiri. Ariko tekere bekere monia. Yego mama, nibyo cyangwa sibyo? Nibyo. Avuze ngo iki? Avuze ko ari byo cyangwa turaziranye? Imana irareba cyangwa ntabwo ureba? Guhera uyu mwanya Imana iragukijije. Mama, ufite agahinda k'umuryango wawe, yego cyangwa oya? Niko biri. Avuze ngo iki? Imana irambwiye ngo ije komora umutima wawe. Imana niyikomoye. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya rivuga ngo yanumye komora inguma zo mu mitima y'abantu. Yanumye kubwira imbare ko zibohowe kandi ko kwirabura kwabo guhindutsemo umunezero. Ariko mwambabariye mugakomera
ikimenyetso kugira ngo abantu bateranye natwe bamenye ko mama mu matwi yawe ho ni hazima. Oh my God, mu matwi yawe naho hari ikibazo. Ibyo aba ari ibimenyetso bigendana n'abizera, sibyo? Buretse gato, ikibazo wagiraga mu matwi cyane cyari kigukomereye n'ikihe? Haba igihe yazibye. Ubu ngubu waje hano yazibye cyangwa wumvaga? Ndi kumva, hari ugutwi kumva neza, hariho n'ukutumva neza. Ukutumva neza nukuhe? Ndashaka ko utanga iyo mikoro amatwi yawe yose ari kumva neza. Ndashaka iyo mikoro amatwi yawe yose ari kumva neza. Mana ishimwe. Fata kuko gutwi. Mana yanjye, Mana, ni ikiganza cy'Imana cyakoze ku gutwi kwawe. Iyo ndi kuvugana nayo iranyobora. Ndavuze ngo Mana kiza ku gutwi. Ndabye hejuru mbona ikiganza kiramanutse. Mbonye ikiganza kimanutse. Ikiganza gikoze ku gutwi kwawe. Uko gutwi ni ikimenyetso kikweretse ko umubiri wawe wose ubaye muzima. Umubiri wawe wose urakize. Uhawe ubuzima. Ikimenyetso ijoro urarusinziriye. Gusinzira kwawe kwari guke. Ariko uyu munsi, guhera uyu munsi, kandi Imana iguhaye kurama. Inzobe bagucukuriye bazitere mu insina. Ntabwo ugipfuye uzarama mu izina rya Yesu. Ngaho duhe ushuhuda uko wiyumva. Uko ndi kwiyumva, uko biri umugongo buriya nukuvuga ndonanyiganyigaga naga amatwi, buriya ndi kumva imisonga zihagaze. Nimba ngenda ntabwo mubyumvishije. Afite ikibazo cy'uburwayi, Imana yamubwiye ko arwaye, ariko yaje imisonga mu mugongo imeze nabi, ariko uyu munsi umwanya imisonga yahagaze. Ufashe mikoro, ngwino hano. Nshaka kumbwira ikintu utajya gushobora gukora mama. Kunama hasi agakaraba ntago yabishoboraga, ariko kubera Yesu Kristo uri muri twe, uyu mwanya agiye gukaraba amaguru. Twese turi hano dushaka Imana ikora ku mugaragaro. Nta muntu wama amazi, nta muntu wakorera umugisha akampa amazi. Zamura karabe mama, zamura imyanda utitosa, zamura imyanda utitosa mu izina rya Yesu. Hagarara neza wemye, hagarara neza wemye, hagarara neza kuko mpagaze. Banza umanuka ukora mu maguru yawe. Umwe manuka wese ukora ku maguru yawe mu izina rya Yesu. Ntimurangara ahubwo muvuge ngo mu izina rya Yesu. Mama, Imana yaje hano ku Mushaki. Ishobora kuva mu Rwanda ari wowe uje kureba. Ndakubwiye ngo zamura amaboko yawe uyazamure. Ongera uyamanure ukore ku mano yawe. Ariko mwakomeye Imana amashyi abantu. Mama, urabikora gatatu. Urabikora gatatu. Zamura amaboko Imana icyubahiro, nurangiza wunamukore ku maguru yawe mama. Mukomere Imana amashyi. Yatubwiye ngo yajyaga gukaraba ntagere ku birenge bye. Akira karaba ibirenge byawe n'amaboko yombi, unamugereye. Karaba neza. Oya guma nta kibazo. Karaba neza hose hose, amaguru yawe yose yose. Intumwa igeze niko bigenda.
umuhanuzi ahageze niko bigenda. Turi abantu b'Imana, twatumwe n'Imana. Ore kotekenekea, ore mekotala shalabo, ore kore kitalabo neshani. Haleluya, 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 ngo ahantu hari Imana we, ahantu hari Imana we, ngo ahantu hari Imana we, iwe ahantu hari Imana we, Mana we ahantu hari Imana we, iwe ahantu hari Imana, iwe ahantu hari Imana, iwe ahantu hari Imana, Mana ahantu hari Imana we. Haleluya, 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 arwaye imyaka 10 aravuga ngo ni Imana yakunzaniye. Imana iguha umugisha ku bubabare nari mfite bw'imyaka 10, ariko uyu munsi mpuye n'Imana. Hari abantu batajya bashobora kuvugira mu ruhame batameze nkatwe. Twebwe turavuga tukavuga, Imana yadukuye mu ivata. Ntabwo rero twese duhamagarwa kimwe. Imana iguha umugisha mama, ukomeze mu buntu bw'Imana. Genda wicarire, Yesu aguha umugisha. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Maze ninjye mvuga ikintu Imana imbwiye, ntabwo nshaka ngo muze muri igikundi, kuko Uwiteka ari aha hantu. Yego, Uwiteka ari kumwe natwe. Ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Witinya, genda ukwi imbaraga zawe zingana. Reka manure nk'umuhanuzi mukuru w'Imana, Imana yohereje muri iri teraniro turimo. Ndabivuga uko mbibwiwe, abahanuzi ntitugira isoni, duhanura uko tubwiwe. Imana ikijije abagabo 3 indwara y'uburemba. Kandi ubutwayi babutewe no kurogwa, ariko bakuroze udahari, Imana ikurogoye badahari. Buno buhanuzi burakaze, kubera ko ndi kubabona, ariko mbakozeho naba mbasebeje. Duhanura nk'abantu bakuru, ntabwo duhanura nk'aba batiye. Mbakozeho naba mbasebeje. Amen. Ariko rwose aba bagabo 3 bari bahangayikishijwe n'iki kintu. Mwarivuje n'abapfumu mwabagiyemo. Yego. Nubwo utari bugaragare kuri kamera, ariko wowe n'Imana no mu mutima wawe mubiziranyeho. N'abapfumu wabagiyemo biranga. Kandi
umugabo wagize icyo kibazo nta jambo bagifite. Yego. Ariko Uwiteka guhaye ijambo mu izina rya Yesu. Uwiteka aragukijije. Abagabo batatu bidumbuye mu kidendezi. Imana irabakijije mu izina rya Yesu. Amen. Imana irabakijije mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu mwami Imana. Oripa ya sikeremeni glory. Ndashaka gusengera umuntu ukuyemo inda esheshatu. Umuntu ukuyemo inda esheshatu. Satani yarakuroze bakuroze udahari. Imana ikurogoye ku mugaragaro. Abakuroze badahari. Nguhaye amahirwe yo kuza hano nkagukoraho. Uwo mubyeyi muhaye amahirwe yo kuza hano nkamukoraho. Uwo mubyeyi muhaye amahirwe yo gutambuka akaza hano nkamukoraho. Akuyemo inda inshuro esheshatu. Oriboke terebodi ya shayini. Uri Imana nziza. Ziri kuvamo. Inda esheshatu. Guhera uyu munsi uhuye n'umuhanuzi w'Imana, uhuye n'intumwa y'Imana yakandagiye kuba ubutaka. Ntabwo uzongera kuvamo inda. Ufata nimero, afite nimero yawe. Ufata nimero y'abashumba. Bitarenze amezi 2 urabusamye. Bazampamagare babimbwiye. Imana irambwiye ngo nzamwoherereze impano y'imyenda y'uwo mwana. Amen. 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 Mani ishimwe cyane isubirireyo. Mushumba ibintu ndi kuvugira hano hatabuzemo na kimwe. Bizangereho. Tuzamura icyubahiro cy'Imana yacu. Biragikwiye. Okitala bone sharabini. Oh, yewe rero niho ubutumwa bwari bugeze. None amasaha ari kudukorera ibintu by'ubugome. Imana inyeretse umuntu muri rite orikitarabo. Abantu bafite ikibazo cy'urubyaro mwese. Abantu bafite amarira y'urubyaro mwese. Amen. Mufate kunda zanyu. Abantu bafite ikibazo cy'urubyaro mwese. Mufate kunda zanyu. Mufate kunda zanyu. Abantu bafite ikibazo cy'urubyaro mufate kunda. Kuko de kitala shala. Ndi kubona Imana ibahaye gutwita. Amen. Ndi kubona Imana ibahaye gutwita. Amen. Reka ntangarize abarozi. Reka mbwira abarozi. Wa murozi wahuri hose. Ahuri hose. Magaze kuri ubu butaka ndi intumwa y'Imana. Guhera uyu munsi. Izina rya Yesu. Ubwo burozi bwawe ugenda ubujugunye. Izina rya Yesu. Numara kubujugunya. Amen. Wiyereka abatambyi. Amen. Bagusengere. Bagusabira Imana imbabazi. Amen. Nutabikora nk'uko mbikubwiye. Abantu bose wishe. Uwanyu muri bubuhe. Uragenda ujyanye nawe. Amen. 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 Mbihanuye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Full stop. Ubwo ndashoje. Ubwo ngeze ku bantu bakeneye urubyaro kuko Imana yarimbwiye ko benshi babaroga zikavamo. Niko Imana yarimbwiye. Rero iyo ushaka guhinga ibijumba ngo byere neza, iyo uri guhinga ahantu hari urwiri ukuramo urwiri. Hano harimo abahinzi
Ingo. ubanza gukuramo urwiri kugira ngo imyaka uhinze yere neza. Twebwe iwacu niko bigenda. So ntago twasabira abantu kubyara kandi hari urwiri ruri gutuma zanda zivamo. Yego urwo rwiri ni ukuri ndi imbere y'Imana. Imana yamaze kurukuraho. Ubugumana uzikuru uburi bubuhe ari we wa mbere n'uwa nyuma kandi uri bujyane mu izina ukunguku iyo umuntu ameze gutya abafite iki abantu batabyaraga cyangwa azavambwamo cyangwa babuze urubyaro guhera uyu mwanya mfashe kino gishura. Mwakire gutwita mu izina rya Yesu. Mwakire gutwita mu izina. Ariko abagabo bari hano rwose uzi yurongowe ukabona ukoze ubukwe ukwezi kugashira ukajya mu mihango n'umugabo arakubaza ati ibyo ni biki? Ntabwo wasamye? Yaba birati kandi yaba tatatireka njya gushakira ahandi yaba abagabo namwe mwikomera ko Imana ibateye iteka ku bagore mwashatse mu izina rya Yesu. Ariko abagabo mwakwikomeye amashyi. Urakoze Mana kutanze urubyaro. Haleluya. Ngiye gusengana n'umuntu Imana inyeretse muri iri teraniro we. Umuntu uryamiye urubavu rumwe kurenga imyaka 3. Arwaye ikibazo cy'urubavu ntago aryamira imbavu zombi. Abyamira urubavu rumwe kandi abimaranye imyaka irenga 3. Ngwino hano nkubwire ikiri mu rubavu rwawe. Ngwino hano. Abantu bose nizere ko bari kunyumva kugira ngo hatagira ucikanwa. Umaze imyaka irenga 3 uryamira urubavu rumwe. Hotekere boko tarashaka ya bini zikere bovekere menia hora bovekere sire dry. Uri Imana ireba, uri Imana ikomeye, uri Imana iraha ahantu. Atari wowe twe ntacyo twashobora Mana, atari wowe ntacyo twakora. Turi hano nk'ibikoresho byawe Mana, ni wowe ukora si twe dukora. Iyi mirimo yose iri kubera icyubahiro n'ikibi cyawe. Iyi mirimo iri kubera izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aba bantu bose bari kuvuga gukomera kwawe. Mwambabariye mugaha Imana icyubahiro. Mumbabarire murebe Imana nimurebe njyewe, kuko njyewe ntabwo mwiza ahubwo hakiza Imana. Imana ni iri kunkoresha mu izina rya Yesu. Mubyeyi umaze imyaka ingahe uryamira urubavu rumwe? Amaze imyaka 10 aryamira urubavu rumwe. N'urubavu rumwe. Murambabarira rero twebwe iwacu iyo twakoze igiterane hano gutya haba hashashe, ariko rero turahanura tukerekana n'ibikorwa. Ubwo ni nkubwira ngo urubavu utaryamiraga ururyamire, urihangana ururyamire, ejo uzamesa, kuko imyenda ntagira urubavu rwawe. Ndashaka kuryamira urubavu umaze imyaka 10 utaryamira. Urubavu umaze imyaka 10 utaryamira. Mama muhagarare hano ku ruhande. Muhagarare ku ruhande. Mama, urwo rubavu ni rwuryamira cyangwa ntago ururyamira? Ni rwutaryamira. Rumaze imyaka 10 utaryamira. Iryamira usinzire. Ariko ryama neza usinzire mu gituza cya data. Runo rubavu amaze imyaka 10 ataruryamira. Yemwe muri mu kazi cyangwa mwakaretse? Muri mu kazi amaze imyaka 10 ataryamira runo rubavu.
reka dusaba abantu ntibegera abanyamakuru bati abatangiza ikoranabuhanga mwigireyo. Mama umaze imyaka ingahe? Umaze imyaka 5 utaryamira urubavu. Genda uryama urubavu utajya uryamira. Urubavu utaryamira barirwa uryamira. Nurwo ngurwo urwo nirwo utaryamira. Urwo ujya uryamira mu rugo iwawe n'uruhe? Ryamira ruriya utajya uryamira. Ariko reka mbabase, haguruka Dawidi. Uyu mugabo Dawidi muramuhiki. Uyu mugabo wankurikiranya akamamagaza nkaza, muramukorera iki? Muri kureba ibintu biri gukorekera hano? Amen. Aha hantu baryamye zino mbavu, umwe yari amaze imyaka 10 ataruryamira, undi yari amaze 5 ataruryamira. None kubera izina ry'Imana baryamiye hahandi bataryamiraga. Wowe ni imyaka ingahe mama? We amaze imyaka 10 arwaye umugongo, amavi, umutima n'amaso. Naha buretse gatoya ndakugiraho nyuma. Urubavu imyaka ingahe? Amaze imyaka 4 nayo ni myinshi uryamira urubavu rumwe. Ujya uraryamira ijoro rimwe wumva warushye. Urwo utajya uryamira genda uryame. Ntubisuzugure mama, urabona igitangaza cy'Imana. Iryamire. Wowe ni imyaka ingahe? 3. Urwo utajya uryamira ryama hariya. Wowe ni ingahe? Buretse ndaje ndi kubanza b'imigongo. Ndi kubanza biki? Abandi barwaye umugongo bari he? Nako barwaye hano mu rubavu. Urubavu maze imyaka ingahe utaruryamira? Varia wakize aho utajya uryamira wowe. Urubavu ni imyaka ingahe? Ryama hariya. Wowe ni imyaka ingahe? Ryama hariya urubavu utajya byose birakira. Wowe ni imyaka ingahe? We ni igifu cyaka barwaye hano. Urubavu utaryamira. Urubavu utaryamira ndwo nahamagaje mudatuma mwuka wera avangirwa muri uri mana mana, 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 uri mana nziza, uri mana yo kwizerwa. Amashyi meza, amashyi hejuru, amashyi Oya reka mbabazi. Buriya muri kubona ibi bintu byari bikwiriye iminsi 3. Reba abantu bari bamaze iyi myaka yose, imyaka 10. Urakoze Yesu agumugisha. Mungu akubarike sana. Ikindi kiciro niko turubigenze. Buretse ndashaka umuntu umaze imyaka 10 ataryamira urubavu. Muzi ukuntu bibabaza? Iyo uryamye bucya wihindukije kangahe? Nta nubwo wabibara.
bivuze ngo ufite icyo kibazo byonyine umwaka biba bigoye cyane. Reba imyaka 10 dukubitira Imana amashyi. Aba bana Imana imbwiye kwibakijije. Muhaguruke mwakize. Bakubitiremo umuziki babyinira Imana. Nitikunkumura. Umukungugu ntacyo utwaye mubyinira Imana. Biriya bibaye nibibatangaze. Arakuze n'isereri y'umuntu none rye yaramaze ataharyamira. Isereri afashe ku bintu ataramenyereye. Biriya ni ibintu bisanzwe, kandi niyo bitabisanzwe hari abadayimoni bitwa guhora. Baba bakozwe n'isoni bagashaka guhora, ariko isoni zabakoze kuko umukecuru yakize mu izina. Ameze gute? Amen. Mama urumva umeze ute? Ongera. Bari gutanga ushuhuda ngo bakize, bameze neza, banyorotse, bari kumva baguwe neza. Haleluya. Ngo iyo niyo Mana nzakorera. Ayiwa, iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya, iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo Mana, iyo irakomeye, ifite imbaraga. Iyo niyo Mana nzakorera. Mujye kwicara mushima Imana. Uti bakize mwese n'ifite Imana. Pepera Yesu. Pepera Yesu. Pepera Yesu. Wa mukecuru urwaye umutima, amavi, umugongo naze. Ushobora gukora utagishobora gukora. Ubimaranye imyaka ingahe? Ariko abantu bakoze kano kantu Yesu abahereza umugisha. Uyu mukecuru ngwino ndajya nakira umwe arwaye imyaka 10 nawe niko ambwiye. Arwaye umugongo, arwaye umutima
n'amaso n'amavi. Iyo ugiye kuri toilette ubigenza ute? Uhenura, uhenuka. Ubasha kwicara kuri toilette se? Urambya hasi, nagusutama nk'abandi. Urahirima. Avuze ko yasutamye ahirima, ariko mu izina rya Yesu agiye gusutama. Nuko ngukomeze. Yes. Mu izina rya Yesu uri mu gihugu cyo mu ijuru agiye gusutama. Sutama. Tugendane. Ndeba. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ibisa nibiki akoze iki? Akoze iki? Oya, arasutamye cyane agasutamye. Iyo agiye kuri toilette ubundi ngo yicara hasi akarambya. Ariko aragize gute? Noneho mu ndebere nta nubwo akoze hasi. Ariko mwabantu mwe ntago muri kumva Imana ngo muyikomere amashyi. Ayo mashyi. Haguruka. Okay. Urukumva amavi yawe ameze ate mama? Aravuze ngo ari kumva ari sawa. Amavi yawe yakize. Gira gutya. Ahandi hakubabaza ni he? Mu gatuza kawe. Ile mayiko wapi? Mu izina rya Yesu reka akakanya uyu mwanya y'amaraso yawe. Jambo ryarambwiye ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi tuzahirika umusozi uva imbere yacu. Miritse umusozi w'umutima mu izina rya Yesu. Nkoresheje amaraso ya Yesu. Zamura icyubahiro cy'Imana gatatu. Zamura icyubahiro cy'Imana gatatu. Ntabwo mvuga Ikinyarwanda ariko. Ndakubwiye ngo zamura icyubahiro cy'Imana inshuro 3. Hasi hejuru. Ongera. Hallelujah. Mu izina rya Yesu. Aya ni amaraso yawe Yesu. Amen. Tubwire indwara waje hano urwaye uko ukize no kubonye Imana. Bibwire bano bantu. Okay. Ndakize ndikumva meze neza no mu mugongo n'amavi ndikumva meze neza. Akize nkurikira unkoreho. Nutankoraho ntagukira. Nutankoraho ntagukira. Nutankoraho ntagukira. Nunkoraho urakira. Amen. Abantu hano bafite kwizera nko kwa Toma ngo ninongere niruke. Bashaka kure nahura kubona ukuntu yiteguye ngo itashakira. Ngaha twiruke. Hallelujah. Urwaye ikibuze. Ikintu udashobora gukora ni igiki? Byose urabishoboye.
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. N'abadayimoni mwe mwateye umwana muturutse mu mbwa, hari icyo Imana yabambwiye iri joro. Mushe mu izina rya Yesu, mushe mu izina rya Yesu, mushe mu izina rya Yesu, mushe mu izina rya Yesu. Muzane hano, muzane hano, muzane hano mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muwache mkono, muwache mkono, muwache mkono mu izina rya Yesu, 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 mu izina. Mutuze yagendaga, ntago yagendaga, ntago yagendaga. Ngwino kuya ariko Mwache fujo tusikie. Abantu bari hano nuko Imana twitayeho ikatuzanira umukozi wayo ikabiri kwigaragaza no mu bikorwa iri gukora. Uyu mwana wawe yaramaze igihe kingana ikatagenda. Arangije nk'imyaka 3. Komeza vuga cyane bakumve. Arangije nk'imyaka 3 atagenda. Haleluya! Haleluya! Yamazi y'abarwayi ari he? Ndi gukoresha ku barwayi. Genda wakize. Bukacu. Wiriwe. Ndamuzanye. Nagavuga. Katika jina la Yesu, pepo katika jina la Yesu, pepo katika jina la Yesu, pepo katika jina la Yesu. Simana, ukora kwimana, tari ntambwe mama, 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 izina rya Yesu. Mbaraga z'Imana isumba byose, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Mama ndeba mu maso kotikila daya bonewa, ndeba mu maso, reba mu maso yanjye. Uyu mukecuru ari urupfu rwihuse, ariko wageze imbere y'Imana ntapfa, wageze imbere y'Imana ntagapfa. Murabyizerana nanje, murabyizerana nanje. Mana mu buzima, Mana musaba ubuzima, kubera ko yageze hano mu buzima, kubera ko yageze hano mu buzima. Mana mu buzima, Mana mu buzima. Rekura, zamura icyubahiro cy'Imana mama, zamura akaboko kamuvuga ngo Imana nguhaye icyubahiro. Papa, mufate. Amasezerano
itabasha kubeshya Imana isohoza amasezerano Amen hallelujah Umva papa mushakire ibyarya mushakire n'ibyanywa hari ikimana imukoreye mujyane ahantu umushakire ibyarya ibyanywa hari ikimana ikoze ku buzima bwe ntago yagombaga kurenza iri joro byari byarangiye ariko mushakire ibyarya mushakire ibyanywa hari ikimana imukoreye mbo aba bantu ko babaye ni wowe ubazi dusome icyanditswe reka nsengere muri iki cyanditswe wa musomyi wanjye ari hehe gira vuba ubwo umwuka nyewe niko nkora so amen dusomera mu byakozwe n'intumwa 28 umurongo wa mbere kugeza kuri 6 mutega amatwi iryo jambo ni ijambo rya buri muntu wese ukeneye kubona Imana ni ijambo ry'umuhanuzi ry'umuntu wese ukeneye kubona iki Imana iyo yo hagati iyo 28 kugeza kuri 6 byakozwe n'intumwa cya mbere cya 28 ku murongo wa mbere kugeza kuri 6 dusome mu izina rya Yesu. Tumaze gukira tumenye yuko icyo kigwa cyitwa Melita bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. 3 ngo ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'ingwi arazicana injira iva mu muriro imuruma ku kiganza. 4 ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi ndurora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ndimukundira kubaho ariko akunga muri icyo gikururuka mu muriro ndiyagira icaba. 6 ariho hanyuma ngo babandi batekereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitekereje babona ndacyabaye barahindura bati ni Imana ni ijambo ry'Imana. Uyu Paulo bageze ku kirwa cyitwa Melita yego ngo aba muri icyo gihugu barabakira babagirira neza kuko bari hari ubukonje bwinshi cyane hanyuma babacanira umuriro barabakira ngo bote bashira imbeho. Paulo ngo yegeranye umuganda wiwe kugira ngo acane umuriro harangije ngo havamo igikururuka gifata igikonjo havamo iki mufata iki imaze kumufata igikonjo baravuga ngo ntabwo mureba ko wa mugabo ari umwicanyi baravuga ngo nubwo yakize ibya mbere iki ngiki ntabwo ari bugikire reka tujye mu buhanuzi reka duhanure hari ibyo Imana yagukoreye mbere ntibabiha agaciro
bafure mwikingiriza ntabwo iri bumusiga amahoro mwikingiriza arapfa bafure atindutse ariko ubuhanuzi bw'Imana icyo buvuze ngo barategereje bategereza ko apfa akindutse barabibura ngo arangije arakunkumura umuntu wese uri hano ndi kuguhanurira mwankurikiye niba ari igitengo ufite niba ari mushwaro ufite ikintu cyose ufite ugiye gukunkumura mu izina rya Yesu niba urwaye urabukunkumuye uburwayi